wari munini wa Raila Odinga kirikurira giti kia urais na tigiti ya Azimio Martha Karua ariugawe ati kwenda ngugikire thirikari ya Kenya Kwanza kiuga ati gwitikania na utongeria bwa Rais Ruto. Karua kwaragia mathikone Ntere Chamara agicokeria spika wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babu uria ukumuritie kwaraniria na Rais Ruto kumwakanya thirikari-ini. Untu buria mutongeria uju wa NARC Kenya aregete bururu akiuga ni anganiri ari rutere ruregani. Mati Mugambi ni agutwa chonkuruki. Utongoria wa kiama kia NARC Kenya uranwa gwe munini wa rwangi rwa Azimio na munini wa Raila Odinga ndeni ya nthiguru ya Kenya twe Martha Karua augite gwe ati kwenda wira na ati kumichwa nontu tayari ari na wira na wirenu ni kumugana. Sitafuti kazi. Kazi ya kupinga ni kazi, na hiyo imenitosha. Katiba yetu inasema siasa iwe ni multi-party. Lazima kuwe na chama inapinga. Guti mundu mwega tongerekereria andu aya matingikorwo mariega. Martha ugite mamanyuma ya spika wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi twe John Babu kuga Martha na urirwe wira ndeni ya thirikari ya Ndagitari William Ruto. Hara Martha ugite gwe ati kwenda wira na wirera ri nio yoregani na thirikari ni kumugana nontu thirikari kagia antu tabwetio mbakoruta wira. Na bau andu a Tharaka muranjira ati mwari na kathina bari eguru kayona mwena wanyu ndina koi. Kwa hivyo ni demokristiano tewagutinda kigweta akiugaga demokristiano gukira ari angi. Mukristiano sieko, mukristiano ni sieko na ndeo binga kathina kau mwenako onani ndinako. Rekio mundu ekare mwena wake no turutithanie wira na njira ira ikite atia yagirire no boro wa motuike ni wa atongoria baba bari aragia mathikoni morari MCA Wandia Karingani twe Patrick Miriti bore kana ntegento ara munini wa gavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Muisraeli augite thirikari no mane bateri kwithirwa iri na muntu akumeruta magocha na buria wauga I supported 100%. Democracy ni kwendeka muno ina wa country tutuike andu mo bakuga bobo bote kodiwega tabula wa speaker wetu ali speaker wakwa na bula mheshimiwa Patrick wa speaker John Babu ni mtu mwega. If we become more job seekers, the government will not have people to check the government. Na tiyo wanasiasa tugekara tutikulingwa iboko indi mwene tuliganagirwa ni mwire ni twenda gwikara tukigitagaje bakithirikiria atongoria baba bauritie atongoria barabange bagichiacha na nkinyakari kwire bana antu barabaturanagia na banyuma ya Martha Karua gwikinya mathikoni mantegento amona gutwika ntegento aumire chiachania gutene uko na ri Martha matiganire na Miriti na wakati Miriti alitoka kwa siasa ni kitambo sana kogua netu tugesupport siama tobate kuragia kweli patirinda mama yetu no maturirikane ugu. Ko Martha, you are a good example. Tuweka kuri family Martha nginya kuririkana Miriti after all those years. Na gakorwa ari omunde antu metu. Nwega muno kwiragia atiri. Mtu ubwe karenie nawe agakuririkana. Kana te uma. No mbugele ni yonde wa yundi. Ndo siasa. Jagera gitatia. Ekali. Njoke ikena rodate. Agite kabando dirogu kambetirie Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge gya Chukega Ng'ombe mbitagwa Mati Mugambi.